Il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna qed igawdi minn investiment bla preċedent li mhux biss iħares lejn l-infrastruttura iżda wisq iktar lejn is-servizz offrut lill-pazjent b'mod holistiku. B'investiment ta' 200 miljun euro, il-Gvern se jgħaqqad l-aqwa entitajiet globali fil-qasam tas-saħħa f'konsorzju wieħed b'saħħtu li kapaċi jilħaq l-aspirazzjonijiet għolja tal-poplu Malti b'investiment f'San Luqa, u l-Isptar ta' Għawdex. Fosthom il-Northern Virginia Medical Association li b'aktar minn 30 sena esperjenza tkopri madwar 200,000 pazjent Amerikan bis-servizzi professjonali tagħha. Mawa News Dr. Ambresh Gupta, iċ-chairman tal-istess assoċjazzjoni, esprima l-ambizzjoni tiegħu għal proġett f'Malta. We are very happy to be partnering with Bluestone Malta in the formation of Vital's Global Healthcare, and really looking forward to working with the local Maltese physicians in providing primary care and providing improved care to the population. And we're also proud at this point to associate with Partners Health, which represents the topmost hospital in the United States. Imsieħba fil-konsorzju hemm ukoll il-kumpanija multinazzjonali Oxley li tmexxi ma' $2 biljun Amerikan fondi ta' ekwità privati u pubbliċi. B'investimenti f'Singapore, l-Indja, iċ-Ċina u l-Awstralja, Oxley hija kumpanija ewlenija fejn jidħol is-servizz tas-saħħa. Il-kap eżekuttiv Mark Poli tenna li l-klima ekonomika f'pajjiżna kienet ideali biex din tespandi l-operat tagħha f'Malta. We've teamed up with a world-class operation in North Virginia, in Dr. Gupta and his team, which has also given a lot of confidence. And when we hear people like Bart's coming in and new partners like Partners International, that also gives us a lot of confidence. But the friendly, the dynamic way that Maltese has embraced what we do has been very, very positive. The way the speed at which the government's operated, the reaction we've had from the unions and from everybody else, from the staff, from the people, convinces us that we've got a really good partner here. So we're very excited. Ma dawn tal-aħħar se jingħaqdu Ġganti fil-qasam tas-saħħa bħal huma Barts u Partners Healthcare International. Il-koll bl-ambizzjoni li mill-Gżejjer Maltin joħolqu ċentru ta' eċċellenza ta' servizzi mediċi fil-Mediterran.